أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أقول منكم هو مدوه جري عشان ما دفوا من مسكت وكوريا مجندن رسول الله صلى الله عليه وسلم جي سنة خاصة كوريفا ودرستك إقولت ميوكت أقول من واحد دكوا مجند رسول الله صلى الله عليه وسلم جي متوري صحابي أقول من مهارو وهكذا كم جندا إمام بخاري رحمه الله رواك رفافا و حديث تكترين كتاب الإيمان غا إمام بخاري رحمه الله جنوا فوا حديث کے راوي كما وا سعد بن أبي وقاص به قلتم أقوم بيتي ديا دي دروس غا إكاليك فانا به جينا وهكذا كواني ذكر كفا إكاليك فانا خاصة كانت تكي libigim wakamuge macca agol men wani wahaka dakaf sauduge fanaki emme kurin islam wadage newi bekalun geteren bekalin adekade fanaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam bar wadage newi huriha hangorama furtakega bar wadage newi bekal onu kuri rega danna afani kale fanaki dua ijaba kureve بيكالك كمجة ماتشا رسول الله صلى الله عليه وسلم وني إكالك فانو الدعاء إجابة كدفون دي دعاء كرفا فين كمو إكالك فانو كرفا دعاء إجابة كرفون وقوت إكالك فانو لو فرو كوريماتيغا فينيجن دي إكال حادثاتك هنغافوي إكتني حادثة غوا كوغو من واني كوريري ذكر كله إكترون ek kuri ngol danno afan kufa ga ekale fano amire gotuga hunne wiruga shakwa ta ekale fana hamya ekale fana be gotu umar ge fana hamya umar ge fana khilafatuga aw mafoga umar ge fano sadu ge fano verikamu dur korawwa behette wiye den ekama gulun huri wakata sagumen wani dakkalaf e foga kanta dimawa gotaki مسلمنا كرمتلان جهج مدني فارسينا أي زمانوغا دنياغا إم ورغدا إبار فارسينge eruge verikan huri hangurama qaida kan huri rustum kiyami mi hangurama muslimun kurimatlan jehetibe umorge fanu ashabe kalun kore kam washigem wa bekalunna mashwara kurom gendewi kom bekala kuto muslimunge qaide gotuga nota muslimunge leader gotuga kanda aluwan eki bebe kanunge mashwara thoge matiga wa kadekko mon as emefon kufan libunu khabara guligen Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu kufaga libon nasra kamiyabi ge wahakaga saudi ge fanu ge dhikru kurevigin Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu umar ge fana dannawani timankale ge fana feni wada gen fiye singa esoroge jagahaga matiweri kama ge waniko endu umar ge fana suwal kurevi kombe kale ge wahakatoe ti widal wani then Abdurrahman Gufan vidalwe Sa'ad bin Abi Waqqas Umar Gufan ekama ruhi wadag Umar Gufan vidalwani ekama emme haggu bekalaki Sa'ad Gufan emaru kurim bes kurire ishara kollafan Sa'ad Gufan kufage amiru kam durukurevi Umar radiyallahu anhu evs khiyanatege sawbakun nuwata tuhumate kuravage nune ekale Gufan enas bay mihunge shakwaya guligen emvima
Saud Gefanu Mifada Bodo Hangurameka Fonuvemu Agomen Egeni Umar radiallahu anha Saud Gefana de Meduga Saud radiallahu anha de Meduga Eveswarege Nutanwaskame Hagigatuga Nekka Komeka Saud Gefanu Wadagen Nevi Muslimunge Lashkaragen Qadisiyage Mashuru Hangurama Hingevunu Tana Hameya Eki riwayato komisaraka tafatu huri adada meduga enamas agun men bisaka sir alamun nubada balaruga gaggandaka tiris fashas bekalun sahabe bekalun gaterega tibbevi farisinge gaggandaka lakke kavvore gina adaduge hangura maverin emihunge lashkaruga himene enas be riwayato ga ega adaduta dekolom ves madukon ebuhuri eha gina nun adadaka gaggandaka anha hengha demedu gadadaka muslimun tibbevi kamak adi gaggandaka fastolas has farisin hanguramaga baveri kamang asfal komeks eduoga hanguramya muslimuga lashkaruta tayyar kurma foga saduge fanu vidalwani mendur namada fo timankadek fanu hatoru takbire vidalwana e takbiru takka ehuga timankade fanuga fahab pulun tiya bekalun takbiru vidalwas benu makki abadus takbiruga khas kanta takin ebabe furta makamaki Allah subhanahu wa ta'ala ge dhikuru kurun ila subhanahu wa ta'ala ge haba wantakan himmacha genesgatu emagol menna ingene islami emme bodo eshiaraki abadus adu fulemun dani Allahu akbar miskitoge munnaru takun kamugawies adi namaduge jamaatuga nota namaduge rukunun ani rukuna naqulumuga kama vies adi kamiyabige wogu tawga kama vies adi hanguramage madan tawga kamugawies ei muli tarikh hekide gotum miyadues aduvunge hittaka biruwerikama kamboduvun adi muslimunge hivvaru dakkuwade kame gotuga wefa onnani takbiruge adun gugumalamaki emema sauduge fanu wisnevi muslimunge lashkaruge madukama ekugaves aduvunna muslimunge habat hurikam bayan koddev emekere fanu widaluwi namada foga timan kayfan takbiru widalu waname komme takbira kaaku tiyabami hun takbiru adu flash adi ayakuga hangurameya hedun ala tayyarita wa mundashe hatarona takbira foga kurmat lagota adi muli lashkaraves angafwani timan kaleg fanuge takbiruge adu ibige nuniya lashkaru kuriyaves adi fahataves nujihesh saudu gefanaki algon men kurire tawge darustakan nazaru hingada fi engindan ekale gefanaki hangurama ge tajriba libi ferhuni sure hangurama ge terega uluvo mon gende bekale khassako uhudu ge duwa hoge emmenu rakkatere ogutuga ekale gefano sabitu wadagen nevi sabitu wadagatum gawa kalgondu wani kurirega dannawa em ekade gefanaki hangurama ga kankuramba gotuge war rangalu tajriba karu bekale em ekade fane vidalwani kuriyavs difatavs jevada nuganna washe be riwayato ganna gotun ekade gefano amur fula bay fahar bay bekalna khilaf wa fa ebahuri ekamako ekade gefano ewogutuga warabboda visna wadagene muslimunge lashkaru veriyage amuran nukiyamanterumge sawbun Allah gatutun hadutun atwedane nakamiyabiye biruwerika ei ekay fonge tajriba uhuduge duhoga uhuduga muslimuna libunu emme bodo gellumuge sawbaki shakka vesnek rumat farbadaga tibi bekanun ebekanunge veriye gutugawa Abdullah bin Jubair radiyallahu anhu ga amurfula kiyamantere nuwe ghanima muda ekur mattaka febewu ege natija ka vegendi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ta sahabi be karne shahid wegen di muli madan gharab wegen di eya ekuga
rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hashi kolum wes le ohorigen dia biruweri duhe gotuga edus vegen di rasulullah sallallahu alaihi wasallam difauga ekale faanu garihuga madu korevi madu bekanunge terega sauduge faanu himene wadagen manzar war rangala ekale faanu deke wadagen tajriba kurawwa fawa bekale gotuga ekale faanu we wadagen fawan komekas ekale faanu namada fahuga mistakunna khutba e devwa wa'udu ivevi de amu gotega muslimuge hangura matawga hangura me niktumu kuriga jihaduge matiweri kamuge maccan huri ayat chakkiyawa adi khutba devwa heddomaki ei adafle rasulullah sallallahu alaihi wasallam zamanum feshigem ves em sauduge faanu mistakunna khutba devwa hangura me allah gamoga shahidu muge maikama matiweri kamuge ihsas koddewa ebekal nan hivor devwa adi efo kale fanu kiyawa bidalum gendewi khutubaga walaqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-arda yarithuha ibadi as-salihun hama kashorun timan allah kanda aluwa liuwa fewani az-zabura ki mitanuga daud alayhi salam ge macca bawa levunu fekkamuga bay bekalum vidalu kamuga vis mitanuga az-zabur ge mane ki lawhul mahfuz ge allah subhanahu wa taala kanda alu wafa kanda alume walaqad katabna fi az-zabur min ba'di dhikr anna al-arda yarithuha ibadi as-salihun bin abadus warta qurani timang ilahu ge salih artakun mane ki zaman takin aniya ga dies fasada ga ahulwarinna wogotakin negis akhiruga nasur libi bin warta qur'ane bayaki timang allahuge salih artakunne egi turum weseke ki bebe kanum teduwe wadagen khutba devwa qur'anuge kurin dennon jihaduge ayat kiyawa vidalwe be kalun nan hivor devwa mon gendawa fa sura alamun nubalaga muallif gennawa fa bay waq fruta mevur tafsil kon ebori ege terega umar radiyallahu anhu e zamana balafa furta mekelefan qastu kurevi hangurame nikume wada ganna umar radiyallahu anhu kamuge bodukam leader ek gotuga qaid ek gotuga madina ga nunnawa enamas abdurrahman ibn auf da bebe kanu khiyal devi kadek fan nikume wada gan nuwane kadek fan kame dima wejjiya muslimunge hivvoro eli balikashwege ngadan em kadek fan hunnawa she madina ga tibam men nasuru libigen dannawafiya dem wada gannawash ehen nuniya kale faanu kibam madadan edunima kale faanu timam bekalunna madadu fonu adem gendawash riwayat to ganna gotun saud gafana umar radiyallahu anhu vidalui timam kale gafana hofen fuluga feni wada gannave tiebe kanun kamyab kurawwanikam nasur libenakam ehem wima fahatat jihe wada nugen hivwar kurawwash e saud gafane kade gafanu boda fulo wada nuganna hippula boda kan nuwaddawash rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ma fusuge timage bekale kam ge ihsasu rasulullah sallallahu alaihi wasallam devwa fawa ufar kam khabartakum kade gafana libada ge ne sharaftakum kade gafanu ge laqabu ge nasabu ge matiwari kamattaka min evves kamakum boda wada nugen evves mihegge nasaba hasabuga mulkamakun allah ge hadatun nasr libumen nuwani taqwa warikamu fiyawa karama terikama makan libumen nuwe effogo vidalu timan kade fana evves khabar lasnu kurawwa huriya khabar funuwo mungendawash bunwe gutun saud ge fanu umar ge fana liuwo mungendevi mizamanu ga argun menge mira fasiha wasilatuga agun men naka eha undogole nuwan duniya komme kankole gahinga kame wagutum waguta deke kan aduha ka fenna ka ehnamas e zamana ki hama komme gotegga wis kommes miha kommes aswara ko daturu kofa annan jeheni khabarakagen ehnnuniya khabar furane goten nonnan ehmi ma umar gefana khabar madina ya yo durafonu mon gendevi et hisabu onnago aduvunge baaru hurige muslimunge lashkar tayyar fawago hanguram kuramundago mi huriya khabare ekade gefana umar gefana saud gefana fonu womon gendawa foni e foga gon denevin
hatarwana takbira akuga e kurin saadu gafano widanwa komme Allahu akbar ge naara eka akuga huriha bekalun ekiga engadakun takbiru widalo mungendevi aduvunna muslimunge josha fori huri minwaru haba dakkuade adi efada madanegga e takbiruga e jamai takbiruga baveri veve farat ge sas korveni ege sobun ufaddade josh fori ehmima muslimunge mujahidunge hittoga e foriya shog ufaddade o mattaka komekas hanguramage furtama doga warugada kuribat lumaka fahuga edoge rosigen dieru defaratum wes mihun qatulwe waki kolakan nasur nulibi nimigen di ehen komme duwa ku es feshi bayaku mihun defaratum wes qatulwe muslimun geterem wes bayaku shahidwe egotagos hataruna duwa ituru hivwaraka ga muslimun nikume wadage nevi ehangoramaga fenigindi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabi bekalunna adi tabi bekalunga tereng warugada kere leaderu ege terega tulih al asadiya amr ibn ma'ad kariba mibe bekalunna ki mashhur bekal al qaqa ekale fana behegotun asfabe hangoramaga madanuga ei enhas fahulawanunge bare ei ebekalunge hivwara muradi kamattaka jarir ibn abdullah al-bajali fada bebekalun e duwahuga mi hanguramaga bare wadagannu gendevi kommekas e duwahuge menduru fahuge wogutannote menduren haira dia iru muslimunna e hanguramaga kamyab libegenge eha bodu adadegge tafata ahuga misaka agumenge mitanuga miyo khabar badaro henghas anghas mihunna fasdolas has mihunna mi baddal koren jeheni enamas muslimun kamiyabu hoda fawani ebami ngumachan hatarona duw edoga kamiyabi yaffoga gaggandaka ebami ngetere maneki farisinge tereng salihikan has mihun marwegen gosfawa kama riwayat toga asfawa mi hijura saadawna ahru muharram hoge furtaba homadu hingafawa hadisa komme kasmi kamiyabi ge khabar umar gefana fonu waf umar gefano mikama meduga takbiru idalwe waran ufa kuravva adi saud ge fana tawrif ge basfurte kale fano widalamo gendawa fawe sawbaki umar ge fanu warabda kambodo wada gennevi ekama meduga intihai kambodo me kale fano ekame farisina hanguram kurumuge masaleki sawbaki duniyege erugo emme gada ebbar anek kolum kamuge bodu kamatta khud umar ge fanu algon kurin dennevin kale fanu benu velevi amil lefula nikume wada gannawa ehnamas eves rangalo khayal fule abdurrahman bin auf ekale fan edivvi egota nikume wada nugotu ifo muslimu ge lashkaro madainu ge tereya wadegen di madainu ge macha muslimun baro veri hisabum vesaneka kamiyabi hodwaf awon kurin denne gota saud gefan warak gina hanguramaga bari wadagin hanguramaga gina guna tajribataken hasil kurawafan egitur saud gefanu gemme faakolle anek kamaki ekale gefanu muslimun geterian edu sorga faadu wegen dia hanguramage bodeti fituna takun ekale gefanu ekkiba wadagin neka kuda kamek gawa ke no ago mi dakkani saud gefanu islam wada gennevi islam kom gemme kuri kol awun kurim wani ewa ka dannawa gag ganda ke kay fanu umur fulun eha zuwan irugo satara haru fuluga islam wada gennevi ke fanu idal won kurin dennevi islam diinuge no to muslimuge timba kul ebbe kitiman kale gefan egamane ki den ekale gefana abu bakr gefana rasulullah sallallahu alaihi wasallam bodeti firhe nunge tereng muslimun gotuga ero tibbawan eha kuri
adi ei kihine muli aila khassakun elobiwa mammage nuruhuma ruliverikama ekuga fase kon higadi kamennu umuru satara haruge e nukashi furaga zuwan kamuge emme josh hunna wagutuga mifada tahammale kurmule qawmuge mi hunna idikola dem misalaka ekale fanuge iturun isna wadagen tibbewi bekaluna balakama vanama misakan ei hama warak kuri kolkama vati khadija radhiyallahu anha ei angin kambalunge tereng ali radhiyallahu anhu ei tuppulu bekalunge tereng den zaidu gefana ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam mawali nota ekale gefana hengoto kadannawnya alun gotuga fon ekale fan tabanni kurawwa darikale gotuga hibbawag ulu vibekale ema bodati firihenun kure ero tibbewi timbe kale kamak mi basfulum mi dehe koddeni timan kale fanuwi islam diinuge timba kul ebba kamuge do em erum feshigen khilaf tafate women neti ha warugada hivre kurom gendewi anekkolon hangurama ga ekale fanu hivre kurom gendewi gendewum gagumen emme fa kurwe kamaki maqamu waki kurevima umar gefana ekale gefanu idikolo wede nugannawa hama ekalek fare kuravum gendewi hivru kuravum gendewi ehem bekalunge dashuga hunnawag ei kive ikhlas tarikama kura allahumma ga kurave jihadu kamuga wati argumen nafene e vur iturave sekalek fanu ikhlas tarikan wuri tan mi fituna tawge wagutuga tibefon adu waswane muslimun geteria edu waswaruga veriwegen fitunata saudu gefanu duniyega hunnewi hijran fansas hawana harahame हम क्या करना केकले फन उमर फुलुं अड्डी हदिया हारा हिसाब एके फन दुनिये गुन्ने उमर फुलुं एमा उमर फुलुं सतार आहारों फेशिकिंग गोस अड्डी हदिया हारा हम इस्लाम कम्मती का इस्लाम दे नसूर दे वुम गा उलुफ और दन्नवाला मिउल वाह के की खास को मुफेदिगिंग फितनत मुआविया तो गफाना अली गफाना देमेदुगा हिंगा दिया फितना मुस्लिमों के मेदुगा हिंगा गेन दिया फितनत हसन गफाना हुसैन गफानो के हादिसा मी हुरिहा वगुतेग्गा हिंगी बोडति फितुना तवगा एकदे फान बारे वडे नुगन्नवा एकतेरेगा जमल हंगुरामा सिफ्फीन हंगुरामा नुवता मारिकतु तहकीम कुरान हुकुम कुर्म गोवाला कुरेउनो हंगुरामिया मी कंकमुगे तेरेगा साद बिन अबी वक्कास अब्दुल्लाह बिन मसऊदा अब्दुल्लाह बिन उमर अम्मार बिन यासिरा ebekalu fitunage wahaka dakkaw mun gende fitunage hadisa ga wahaka dakkaw mun gende sawduge faanu widalwani amma ana fa ajlis fi bayti wala adkhulu fiha timan kale faanu innawani geegay gandor kolge nuwanna hushime etige tere tibewne gada kana ammar ge faanu shahid wegen di mi fitunage tere ehma sawduge faanu gastu kurevi min evves fitunage tere wedewada nuganno سير علام النبلاء جا مؤلف جنا وبي رواية تجاش معاوية تجفانا أكدك فان سؤال كرفي كما كدك فان كينن هي رسول الله صلى الله عليه وسلم جه كاف درك لك كرمت لاني عفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم جه بدوبة بيج درك لون أكدك فانو جه درك كمبلون جه فيري كلون علي جفانا كرمت لواني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كروا في وني علي غفانكي تمن كده غفانو گه اريوغا موسى غفانو اريوغا هارون غفانو وفدان وا بكلكي هم اكني علي غفان نبي بكلك كمغا نوات مي تبفون فهرغا بي ليونتكم فتكم فندان مي علي غفانو رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق دين خلافة حق فراتك علي غفانو كما نوت علي غفانكي نبي بيكلك كما وهكذا كاشيعي بي مذهب توغا وهكذا توغا هنما رسول الله صلى الله عليه وسلم صحاف کو بیان کرونی اکدے غفانو کے حدیث کما ادی بیان ب قروا نبی بيكلك كما اکدے غفانو وڈے نگنوے کمکس اگوت انکار کروا විදාලොම ගෙන්දෙවි එෆෝගා මුවවිත් කෆාන විදාලො කීනෙන් හිටි මං කලේ ෆාන අඩෙන් නහමේ තිවාගේ ගොතකවස් තිමං කලේ ෆාන තිෆද බස් ෆුලෙන් ඊෆෝ එන්නම තිමං කලේ ෆානෝ
mikamuga ali gafana kurimat nulevim ero ekamu hangurama kuremundani not hangurama vani lashkaru atura leif Sa'd bin Abi Waqqas bunawunu kama Muhammad bin Sirin riwa kurawwa fawe ala tuqatil kalekfano jihad nukurawwan he wa visna wange to ebe kalunge buddhi hurille furiyama kama ebe kanu mimasalaga visna wadagen fawa goy fa innaka min ahli shura agol denne min shura ge habe kalunge terega Sa'd gafano himene wada gannave Umar gafano kanda eluvi shura ge habe kalunge terane ka Umar gafano vidaluwi erus timan kale gafano go ummid fulaki mi habe kalunge teremves veriye kawwan astu Sa'd gafane එහෙම අල්ගොමෙන් එගේ කූෆාගේ කන්තකි උමර් ගෆානා එදෙබේ කලුන්ගේ දෙමෙදුගා ඛියානාතුගේ නොතා මි අමුරන් නොකියමමුගේ මස්සදේ නූකන් ඉතුබාර ෆුරිහමෙන් එබෝ එක්කන් එහෙම වෙවිදන් මුස්ලිමුන්ගේ ඛලීෆා කමන් අවමත් තිමන් කලේ ගෆාන එමෙ බොඩන් එදි වඩා ගන්නවනි සෞදු ගෆානේ හබේ කලුන්ගේ තෙරෙන් ඒගේ ඉතුරුම් එකේ ගෆාන විදාලවනි සෞදු ගෆානු නූම් බේකද හොවිජ්ජයා Sa'd Gafanu ge beenun hippawash ebe kala mane ki Sa'd Gafanu ge mashwara ya ra'ya ekuga verikan kuriya gendashe kalefana ki shura majlis ga himene wada genne be kale ke wa anta haqqu bi hadha al-amr min ghayrik mane hangura men nikuma di mitano hagigatu ga verikan libum wasemme haqqu farataki kale gafane لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان كيف أن ودالوني مي هنغرامة هوغا مانك مسلمون كم يدوغا مي هاو هنغا مندا هنغرامة تك جواكا مي نفدمون أن هنغرامة تك مي سفين هنغرامة جمل هنغرامة تحكيم جه مسألة كيف أن ودالوني تمن كلك فانوغا أبولا كاندي جنستير هتيا باميو كانديغا دلو هورفا دولين ويفا de tum fengoy e wahaka dekkena e fenna kandiye genestes e kandi timan kale fana jawab den jene ya'rifu al-mu'mina min al-kafir kafir ki kobaka mu'mina kobaka mi de lashkaru getere kine bunedeni mulim was muslim mulim was mu'minu kine kurimat lani therefore without faqad jahadtu وأنا أعرف الجهاد تمن كيف أنا مولي عمرك أولوي جهاد كورفمك تمن كيف أنا إنجي ودا كنا جهاد كي كوباك ماني كي مهار تكوره كما كن نكيانه جهاد كي مسلمون أبّي كون أبّي تلا مرا كتير ما كن نكيانه جهاد كي مية دوركم من الدنيا كا كنا تنتنون جهاد كأدو إفوا إيروكا تنتنا جهاد ميو فراغن داروكا أبدوس إبني إسلامي eki jamaat to meduga hinga hangoram Suria ga hinga mundi hangoram ko badal islami jamaat to meduga hangoram koromon dali jihad she kiyan nikume emmen Allahu akbar kiyamun emmen la ilaha illa Allah kiyamun ebbe ko anebe kaduraga kandin jahamun nuniya ebbe ko anebe govum mida dium Sa'd Gafana vidaloni mikan nukiyane jihad ki jihad timan kalefana igawada gana timan ko jihad kurevime em tajriba libi wada gan fe timan kale fano mihunne Hashim bin Utba bin Abi Waqqas kale fano ge kale fano bodo bebe kiya kujje Hashim kale fano gariha as dannawani mita ebati sateka has mihu hangorama veri sateka has ellakka hangurama weren ebatibe khilafatan emme haggu farataki bodu bebe malik Sa'd Gafane ehim bune nota ehin dawwa kuramun kale fana nasru weriwan ellakka hangurama weren ebatibe ehinduga ekale fana vidalwani uridu minha sayfan wahida timam benume egeteren emme kandiye ves إذا ضربت به المؤمن لم يصنع شيئا تمنى إيجن كنديكون جهجي أنو تين كنديكون جهما أمركوكين أميكو جهان نو تمن كيفون إن كنديكون جسواجين مؤمن جاك جهجي إفس كمن نوان كندي
evves gellum evvegen nuwane wa idha darabtu bihi al-kafir qutiya kafirege aga jahafiya buriwane ehen kandi shakkevves nik hatiyaru hifage maidanan nikume hangurama feshima din buriwamun kudiwamun dani ki hussekani kafirun nenno muslimun himene jamaate hurimatlun atu ejjeya ege terega misaga munafiqunna adi kafirun tibbawes debamugo demeduga hinga hangurama ga muslimun wes ebe gatum maruwegen dane hemwi mekale faanu ekama ekkiba wadagen he mekale faanuge waragina wahake borige to gaagandaka sir alamun nubalaga es sahabi bekale ka begotun emme gina wahaka liu wifawa ebbe kale sauduge faana ke nuwan sobenne agun kurin denne fada umur fulun satararun feshigin rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariuga ekale faanu qaim wadage nebi ekale faana begotun agun men weti wede dedaruska wahaka dakkaf mewani ekale faana khas etakkamel libigem wa bekale agun denne ekale faana rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaz huri de hatiyare wani devwafe ei ekale faanuge duni dandi nota kandikologe amazu kama adi ekay fanuge dua fulu evves tafaten neti kurevvi gotakan ijaba kurevuma embe gondu kurin dennawali ekay fanu hangurama ga qadisiya hangurama ga ekay fanu amru fula khilafo ek fori ga bay faru min kuriya devi fahata jeheve bekalunge manzur deke wadagen vidanum gende e haddo abru kurevvi allah ena faafu sawande no emi hunna faafu sawande timan kaariga hudden emi hun nehis timan hudda devvafim isauduge faana kun algun denne fadan hangurama ga amira nukiman terivima vedana go deke lodun deke wadagen ne be kale etajuriba huri be kale ehme me kale faanu gendevi e huriha be kalun istighfar koddevum timan kale ge faanu arihuga nedunas iduna timan devvafim faafu sawande em dua kuro matiga hangurama ge maidanu ga ekale faanu demi hunnevi ema saudu ge faanu e fogo ekale faanu mi hangurama taka duruhele wadaga to mattaka den amille fula emburi madina wadagin madina ga ekale faana ki tanawas bekal on kuri rega dannawa faanu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale faanu rabbul alas kam fule ga waniko baduruga ekale fanu maruwedane hiwa ha balifa wadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadagen nevi ekale fanu arihan gowa levum agun wanewa ka dannawaf ehiduga timan den nevi me timan mihanu go ove duniya do ko hinga danete timan ne ki waragina mudahuri mi heke timange kamako ini emme anghendari eru eruga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayapuluga eru innevi emme anghendari kambeleki ehma timan nage mudaluge bodu bay manaki mudaluge timba kula deba sodakay kurang heye den mudaluge deba kula ba sodakay kurang heye rasulullah inkaru kurevim timba kula ba ebes gine rasulullah hadis kur wasulu kathir timba kula ba kurevidane sodakay kam eurus gine efu hadis kuravani tibage belumuge wadashugawa darin mihun karin salam jahan ule nikametin kamuga du kolluma vure heyokam bodi amille fudun terevegen ulan tibume awon denne miho quran emme he sadaqata kiden kalifan widalwe tiba evves miha qura hede ki khaso gatima ge mono qura hede ki ei sadaqate egeteren tiba ge ambikamba donge angaya hamen ufulada de suwa kaiti kolo ebe sadaqat am agol miya gengo saron kurire denne ge wadda echi emme hewo echi ge wadda kaabo takiti ambidarin kura kharadu ay emme hewo haradu ay wajib kurvi kharad mamba fana gatima ga mi hunna ambidarin kura kharada ki wajib kurvi kharad ay allah datu emme lobet kam bodwan emme mi hunna kura kharadu ma hewo kam bodwege wane duruta kutibe bayka kura kharadavure mi islam din bina efa onna gotaki it'am dhi maqraba
gaattimaage miheka kaandinume qur'anuge onnane gaattimaage e mane gaavvi warakan algon men hi terikam bodu koromba ane war riti misale denne komme miheku es e mihege zimmaage dashugati be gaam mihunge hajit tafudda dinima devijjeya algon men terega nutibene faqira algon men terega nutibene hajit tiriwane bayako e mihege zimmaen alukamekkamuga balage kan kuramundiya komekas ekade fan ehem bima madinage rabberun tebefun adu aswan mashhur wadi ngai wadi aqiq madina ga gandaka bodu ba egga efaratun hama ane farata ka gotakan onna bodu wadi ngai diwaraka melu sida madina ga mihun diriule aslu hisaba nota miskita ga gandaka diwaraka meluge duruminuga eme hisaba ekale faanu wadagin hisabu ekale faanu amilleya gandor kole tayyar kuravagin ekale faanu etanuga madu kuref den ber riwayat to gonna gotu ekale faanu hofen fuluga deke wadagen nebi hofen fuluga mi hangorama to gaterega deke wadagen nebi ibrahim alayhi salam ibrahim ge fan ekale faanu wadagen suwal kureviye kale ge faanu hemene kon jamaate geterege kon baegge terega heye ali ge faanu ge faratu ge nuni muawid ge faanu ge faratu timan dennevi me timan evves farate ge nune de ibrahim ge faanu vidalwiye tibaga tuga bakari e buhuri heye timan dennevi me nete vidalwiye bakari gannash ganagin esoru hui heppe muga esoru bele hettu muga ekeheri we ules fitron takun duro la gormenna ga mi darusto ge shinnamu wadagin ne bekon enge wadagannawan rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurwa خير مال المسلم مسلم على امه هوغم ومدلكي غنم يتبعها شعث جبال نونيا ومواقع القطر فن به حساب تنو فربتوغ مچا بكري كلو هفاگن گس ايچي بلحٹاگن لاري لبه نوت كامبون لبه نوت ene kanta hamajessa muslim miha enage muda emme heo zaman annane fituna taka duruhe liwamveke kiteme baawor laariye kiteme tanavas kamek kiteme heo kamakum wes mihunge terega ulegen libigan neru fituna ge sobun enen libe echge heo kamavore ma heo kam bodwane e duwahakun ena farubadaga macca ki kurmi hunna filan fituna ya filan nota wadi tawge tere gos bakari hoya ngulunim ehm ekare fanu wadi aqiyego ekare fana khassa gandor kole tayyar kora muslimunge terege evara fitunata veriwegen diyama ebe kanu vidalo bas fruta vidal muhammad ke fana idi kolobese vidalo viecche vidalo e heddom fo ekale fanu wadagen nebi kommekas etanga ekale fanu uluvwanikun awahare wadagen nebi efo mistonge addane matige ekale fanu masjidun nabawiyya hamya uful laba masjidun nabawiga eru madina ge amire gotuga hunne marwan bin hakam imam we namaz kurawafani efo rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ambiyam kamanun kore eru duniya ge tibbe be kamanun ebe kamanun ge kotori kolodoga ekale fanu macha namaz kuravi efo ga baqiya ga ekale fanu fasdan wedwoni baqiya ki ei madina ga miharus benun kuramunda bodu maqbara hama baqiya qad gharqat gagadaka dihwarakan ha sahabi bekanun etanuga fastan uduifawa tane madina ga mihako marumaki emihaya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge shafa'a libigen dane kamekam rasul sallallahu alaihi wasallam bayan kurawaffe komekas ekalefan ediwadagan fasiya kurawafwani timang marumage wogutu tawaharumage wogutu karifa waniko timannage mi gengule keherin hada fonna gamis genestete miti man muslimunge lashkaruga baduruge duwahuga mushrikuna idikolak hangurama koroma beenun korevi hedun kol eme hedun koluga kafun korevi fastan odefa wani agon dennevin korin beriwato ga fansas faswana haru ane beriwato ga fansas hawana haru hijran awhar wadaginne wiru kayfan umur fulaki addiha de aharno tadde en aharu gaggandaka mi hisab ogomenna ekale fanuge sirata begutu miyogutu
ದಕ್ಕಾಲುಮ ಗಸ್ತುಕೊ ಫೋರಿ ವಾಕೊಳು ಮೀ ನಿಮ್ಮ